I pozdrav svima, evo nas ponovo u Minecrafter 1, 2, 3 i danas ću vam pokazati kako da napravite kramp i mač u Minecraftu. Pa da krenemo. Prvo što ćete učiniti, uđete u Minecraft. Samo malo. Ukucate svoje ime i idemo. Nije tako teško napraviti mač, ali opet ću vam pokazati tutorial. Pa da krenemo. Evo, uzet ćemo novi svijet, uzet ćemo kreativnost i ajmo da ga napravimo. I evo nas. Prvo što ćete uraditi jeste da uzmete, nađete od kojeg materijala ćete praviti. Na primjer, evo, hajde, mi ćemo uzeti kamen. Kamen i treba će vam štap. Evo samo malo štap. Treba će nam više štapova i treba će nam više kamenja. I uzmite jednu radnu tablu. Radnu tablu položite, otvorite i stavite desni klik miša i lijevi klik miša. Uzmete kamen. Napravite 3, evo ga, kramp, uzmete onda ovo, vratite ovdje, ovako i evo ga mač. I sad ste zaštićeni, pogledajte. Napadalo čudovište, ne može vam ništa. Evo je tu pećina, idemo u pećinu da vidimo čudovište. I tako se to snima. To je bilo to što se tiče tutoriala. Vidimo se uskoro. Ti rekneš čao? Pa neću reći čao. Neću malo da kako si bilo.